Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Amen. Amen. Nena kwa sisi ndio tunapendana ya master. Naona kwamba tunataka kaza hizi. Ayo picha. Amen. Amen. Ni wadani wakumbuka utenga watu wala sichiwiki. Nikaribia kuyamba hapo. Tishta welcome online church. Niwambi wapewa tisatina kapena kutikonga kunja huko. Kapaka utenga wapo mwetile kularikira. Nibati mumwe bakumbukira utenga wa last week. Kapena pamene tina perera. Kapena chapa moto cha utenga wa last week. Mubelenga bwanji mau ndiye unarutenga wa last week. Tinaruka mapa ichani ngatukudu. Chitokoro chimozi chako cyane nambera ko chaso. So that naziba kutama. Petra likira utenga suyenda chabe mahala kwa abantu. Wanyema wakuti ya utenga. Aliyense we akumbukira cheti na ngore on one way tichapo ine pautenga wa last week ninabwira ko chaso ine pautenga wa last week nabwira ko chaso yembekeza ngati kulibe maanzazi ishi service ya sira tikombo ngati kulibe kulakula ishi service ya sira simwamene msogole kanchi mozi chapelo mukarabo ni wewe kumbuka chemna gwirako last week pautenga wetezo lalikira last week ni chabwanji chimozi chapelo just a single word no ine namba cha so tambera kudara wakamba kuti chapa mutu chinali Mubelenga bwanji mau amulungu. Nikavina tinakula vitu vambili. Wana wa 18 minutes sima jokes. Vinakambika ni vambili. So, wewe wakumbuka. One word kapena single word. Yeti nalakula last week. Wakambeko tepota aini nakwira jaso. Liambe kusonta chabe vikumo kuti wachite. Tuuze nikuni vye munapa last week. Maybe deputiza in the monster guest. Nikuna mkakamba so that niambie pacha. Tiende nao utenga wa mulungu. Then it is kombo batizibita. Kakimbo ni wizali kwa ni volume pamoja. Niembekeza na kamba kuti similarly kila siku ya leo ingati. Kulibe maansasi kuchokera. Kuli mwelu kumba utenga umwengi lalikira. Last week tinale kulamkura pacha. Utenga sufurika kuenda mahala. Utenga ufundika kumkala. Muminda ya antu. Kapela kumitima za antu. Nikonso watu ndiye peba ya pakukula msokolini. Ngati wali katika pa utenga. Nodi tika choka pato. Tasira kufosi kabla tika dialanchi tika gomboga tikera kukumozi kaiwa hapo. Nikuna nipeleko single word. Yes, asokore posimari kwa nikipo ni TNT discuss pa. Last week kuna posi na jana. Naambila ukizambo enda kwa mino. So ni kukonzeke yatu kushikali po fika palimu. Sokore itina posi na jana last week. Ambako ntipe. Bambi ni vetina na mkula last week. Tinapozira jani
Kabisa mkoni because kavolio kukafunika ngampe. Tinapunzira cyane last week. Wani we tichadunda ine memwezo nalikira sokole. Ninakwira ko mao akuti. Bas. Mishiyo wa pasa chakujuki. Niambira pali uyagamba ko kutara kuti nikumbuka chapa muntu. How readest thou the word of God from the book of Luke chapter 10, 25 and 26 verse. Deti na kama hilo. Pana choka chapa muntu chatu last week choka bakuti Mubelenga bwanji maremba pamene roho ya wina anayibira kama kuti nishite bwanji kuti ndiro ufumu kumwamba. Then Yesu amuuza kuti ikodisuna verengera mulo ubelenga bwanji choka na matatisi mulo ya Moses kazi Yesu afuna uchoke na eve ndiwe namba 2. Let's go. Sina hizo kupasa kukolesheka highlight ya kujitia pe kukumbukira. Yes. Secular Bible yasema batibela siwatenga chilebe na kuwatenga isemutenga tususia. Okay. Wabrada wakamba kuti aliyense ora mpulsa wa chinyengo ama sekula Bible. Wansora na eva masekula chani Bible. Pali vuto uyibelenga bwanji. Uyibe na bwanji. Ngatuona mu pastors basket nishitemwe wa imberera ayima asanatamanga kuchira mzake. Kaza alipe utenga apika kuliba king wakinyi waumuza ni chani ayimasi tena ayimasa kama naona teme pingu ayimasa alipe information. Okay, jambera wa brother wa sister paja baby girl last week paja unapunzira cyane utenga wa last week unapenda kwa cyane unapenda kwa cyane akaribuganiza wa sister Messi ibo mwenzo kuniranga ni sisa maningi ninalikira maji. Luke 10 verse 20 isoona Luke 10 verse 20 ngepetine ambira kuyerenga pamene ma disciples wanapera basekerera osana Yesu abayembekeza wapinga chabe ni cyari chikondwerero ichi kuri bakopasa ni mkoyo kapena wakamba kuti ama demon naziwanda na matenda bezo tawa pamene pese kutiona. Then Yesu anabauza kuti bwana Yesu anakwenda kama bwa Musa kondwele kambaka kuti demoni yachoka kondwele kambaka kuti mainano alembetwa kumwamba. Then kudiona watu hapa kustari koma ndebe zangu chitamsongole wiki kapika ni kufunza homework last week tunapozera jana sisi msokole hii mwezo ndiranga ni sasa niziralikira last week tinapuzira cyane last week chimozi cyane amara musongolero wakaba kuti ni zoro bachitira uboni kuti buku inaberengewa pamene tinali kusakira chapa muntu ni buku ya Luka chapter 10 yambira kwa verse yake ya 20. Wasista sema machego kuchecha bangara muda last week tunapunzira jana just a single word tendra pamoja kasiza tikwera paliba hema oroweze panja basafuno kwa kapa sambi tunapunzira jana last week Mubelenga
bwanji malemba pene utenga tinakwera taujulwa kukamba kuti watalimbisa part 1 inali ya last week, part 2 ni ya lero sopa. So part 2 yatu inali kupitira kapena kupitiriza na utenga wakuti iye omwe nsalo wa ufumu wa kumwamba ngankale talalikira utenga day and night. Sasa kuilizana nawo utenga, sasa uvomekeza utenga, sasa nkalapasi kuti apuzire utenga. Chamenaza chitani kukuza chakota ayi mwenayi mwezi muusoma oke nipaze vesi kusoma kwa mtikuonyele kuchokera umalemba ayi kufa malemba ni vano. Forget about that. Waziva chape kuti mdara vaoneka vindu severiku nali kulingalira pa utenga kuti sembe nkoteka waziliratu chape kutana ine ufumu wa kumwamba si wanga lwaba ingati ni kumwamoba peta kazimwa na mendo kumozi because olowuleke kwako kuti nkumulimo ingati ndiwe kawalala peta kazimba chena mzuba na kuseni na kumazuro na usiku. Why? Because ukala waziba kuti uniende kuchechi ine kwanga ni kumulimo because nkaenda kuchechi sinipuzira vilivonzi nizona kuli bantu vanalengewa na mulungu kuti vapita kumoto sivasaona chipulumuso. Vana va mulungu utenga ulipanja pa wakuti mulungu anafera bonse aliyense wamene afuna kukonka alowa ufumu wa kumwamba ni boza. Ukalenga book ya John chapter 17 kuyambira pa 1 kwenda nayo mpaka pa last. Ndiye uzambira Yesu akamba kuti mupemberera abo bamene munanipasa sinipemberera ziko niliti ni abo bantu wa ziko abo bamene munanipasa abo ndiye bamene mpemberera pamoja na abo bakalibe kubadwa pamoja na abo bazakafera zaka za kusogoroko mini bakalibe kubadwa ni bapemberera na wewe. So tose tetipwera tikuva mamo chabe mupembero yamene Yesu anapembera. So mwaberagamba kuti sinipemberera ziko waziva kuti Yesu aziva kuti uyu si wanga oro ucherere ukapyange ajiri kuchechi especially kisasa yanyawe imene chiwone ndiwe kudukeyo good woman faithful where time is concerned everything punctual where time is concerned dressing ya mushe ulipe utenga wa chipulumuso. Beni Yesu amaziwa kuti iwe uyu mwanga waenda huko iwe uenda huko nalongia utenga wamweni kuna kutile kuzise siku ya lero kuti tiziwe kuti kuli bantu vanalengewa kuti varoba umoto apanso kuli bantu vanalengewa kuti varoba ufumu wa kumwamba. Last time nalalikira utenga wakamba kuti sungafe wasiyaziko pano wafa ingati ndiwe wachipulumuso na mbeo ya chipulumuso mutima mwako wafa ukalibe kumba mawa Mulungu siko uteka musokole ukalibe kufa uzamba mawa Mulungu ukamba mawa Mulungu nishi ifa ikokoda go every day. Then Yesu akamba kuti hey assignment ikalibe kukwana nifuna mu 2031 mfana Afrika endola likira ku Botswana naona paja pali chikuche chiembekeze then ifa inokinga chake kairi waziba utenga wa chipulumuso. So waziba
utenga wachipulumuso imfa ikogoda everyday. Why? Futhi ukamba noku ya imfa solokana ulibe manda because uziva kuti chechi tirovesa ufumu wa kumwamba tinagwira mumanja mwa indetu valiko vomwe analengera kuti iwe ikulengera kuti uyasipembera mulungu wechisanzo chawo peukupya uyo akapuzireko kuzi mulungu ndimowoipa shuwa mungandirenge kuti ine niende ndikabe uyu mupuze zazorarikira mulungu akabati whosoever shall believe tatauza kuti aliyense awe kavereke John 17 akamba kuti aivose vivakiviyai nina vamono chagurumweni pemperera kuti vanhu ufumo wamwamba. That's why ndinazima kuti chiguru chizanyamuka ari apa munogara mubusa ari apa mubusa ari apa mubusa but vuto mau uverenga bwanji. Romans chapter 9 verse 10 to 12 nayamba kuyenda mutenga wasiku yalero kuti tifufuze tupere kuti kodini zona kuli bantu bomwe banalengerewa na Mungu akuzonda so akulenga kamata ichi chimfana michizonda ichi tiye tichilenge tikachishoke kwenu wapera pasikora pansi so badilisha kuzonda akupasana pepo na mvula ulima nolima nokolola so patungaenda moyo kulungazi wautafuta kwa akuzonda bado kabla ukikoka maningi futi siku zonda huko ni kukukonya ukataka kuona mulungu Yesu anakupaya kamba kachikono cha amuru kamba kuti wazipaka wakaramu mulungu likatupaya sinduwe mulungu farasta waboro kurupirira ni wameni. Verse 10 kamba kuti and not only this but when Rebecca also had conceived by one even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calleth them. Akamba kuti bana mumara marabeka ma twins Jacob na Esau balali mumara soba menya na mumara mwameno kiki wanti akakuno ni mumara owa bena bayiwo wakutika mumara nibera ukukubaba kwenda okunzira kulika polo mulungu mayiro nibera vipaka akamba kuti mumara mwako muli nkondo kondo eri mumara mwako mulikao ukakamba kuti ni Russia na Ukraine kazi ni mapinzi wali mumara Jacob na Esau munyenyera na chali vera answer for the children being not yet born bakalike kupanda hadi neither having done any good or evil bakalike kutachoa ipo chapino. But the purpose of God according to election kuli aweba roho ufumu wa kumwamba chichitike bwanji might stand chionekele bandera kuti kazi upatwa chape anakufaka kudala utindo wa kuti iwe nikukonda mfana nifuna uyende kumoto iwe nikukonda mfana nifuna ukarume paradise iwe nikukonda mfana aduosweta prino mafuta ya nifuna yakasirire mumoto muti iwo tole marayo ichi chirema ichi eka chirobeko paradise chikamere bwe ndipero kutukalebe kupandwa unasangiwa kudala kuti ufumu wa kumwambani wako awa bana bakalibe bapandwa leka nisirise kuberenga msongola. That the purpose of God according to election might stand, not of works. Kulipe kutaile ni machere kuchetu pianga tinenda kuna makete naiga mipando ninakula tinakula last time anatipira kwa tikapembere munababa ndo anatipusale hizo leo kuna check kunitiziko ingati is one of the elect anaba mfano
kaza kaphe msokolo tembe ukauteke sababu kana kwamba kuti ndine ninapa atembe ukachabe kuti one get kaimbe nayo sana veritika ndio kuma ameni pata mata ita time nakora nakulizana nyama time kine pata nakora na mpando tidiwe atembe osana kazi ya time nishangali huko akalipe kupera kulimawa Mulungu kutapumuke baliko walikunja huko beba kunika kupera kuti bazapumuke bape mawo ati pumuso osati mawo yomwe kumba kuti ngati ndiwe Mkristo kulipe kudwala sukufa ngati ndiwe Mkristo ungala wolimba womera mutu wayi mwana wa Mulungu adwala iyayi mwana wa Mulungu amadwala na kufa choka kwa maziko zo banaenda kuti bose bezo konga Yesu na disciples sibanape Paulo analikulalika na minga mkati na tupi yake kupembera katatu kuli Mulungu ni chose kwa minga ni fulani nalikire kulwa kama kuti kazi nali kila socha na minga mtubi wako mabeno siniza chose ukamba mtu lero yeka polo wa Mulungu prayer and fasting the word one prayer and fasting I rebuke Satan mjerekezi chole kacheze chani kalina kumutu that's why mtu huwa suza kuanisa kunitega siku ya leo day yanga ikalibia kufika I rebuke premature death sakuo 2 days wakora amagei mwese pempero anezoyenda hii mwezo enda kutamagei hii si Satana mtu wezo unaniguira ile nikalibia kukua hapa hii pempero yako ndiye inapoleza mtu. Alright, let's go. It was said unto her, the elder shall save the young. Why mena plani ya Mulungu mukaza aenda ukafunsira my lord kondo mumara mwanifutisa umusazi wandi mulikondo kazi kulikondo ya kuti mumono ni azakara mukuru azakara mumono kiki mumara umu kiki wakama nipepa menyana na njovu chechi futi kancha ni uzu amai ndiye bezo futikira bana bamenyana kazi ni nations yamenyana ukaona Jacob uona Israel ukaona Yesu uona mtundu wa chifu wamamosile msimani ni kondo hii Swahili zinaka mapa kitonga oneka Russia na Ukraine kazi kamili hapa ni kuti iso ndiye Afrika ustahili heriti zonse za kuliba tate wake Jacob ni mwono kazi Mulungu akipinda mbona kama ukalipe kubadwa niwe mkuru zaka pepa kule mumono then mumono kana Israel nakapo utenga ile last time wasankara mwa Jacob a crooked person kana mkono mkuru wake ni kama mbara iyo Jacob muziwe Mubelenga bwanji osasa iso nyeze mkuru first born manje iso chinalengeza kutaruze first born wake is first born is birthright chinalengeza kutaruze mtani kutya kanezo kuna upaya nyama msanga aendo upaya nyama akwela na zero njara ya mulingita nayo njara yoyito wasumbiri wana Mulungu because ni kama uti Mulungu ndiana tumanjara anazi wajaba uti time ya kwana ya kuti uyapembeze mfana aenda msanga ukapaya nyama then Mulungu na kupisa tu nyama doze kuli msanga osa unakuwa na kumbeba unalipo zuwa cho kasi kamfani kasama kunyumba kapika bizi monga anaziba kuda azapwira ukuya mulikiti apwira meso yali uvu wa iso mfano wanga wakukatani nafika chabe bizi hii bizi ya wama supu zo niwoneka na mastasi nipase kwa chabe supu ni
nimwe Redi mufana kama kutinga tumane kupase supu umwe nipase ukuru iwe wafuna ukuru ukuru nilipenda uchitu tenga chabe protesti bond kuchokera hiyo pase supu nimwe yepa na chinjala zine ya Sauli kukala Edo kukona kutia supu ya bizi ya mukuli sisa ukuru jepe uona maje pea naye makumukoka kumpisha kutafaye japo upaenda anasokoneza hii ndani kodini japo boro iso awa wabiri awa kulibana rapa mwine waikemu wana wa mulungu ni mulungu. That's why Paul wanapenda kuibunguruza mu New Testament church tatukabereka buku ya Roma chapter 9 verse 10 and 12 kukamba kuti taona ni isu taona ni Jacob wali mumana wamenyana then mulungu afuna kupondesa chipondesa chakuti iwo womwe waroba ufumu wa kumwamba chizibike apa kuti sikufuna kwao kapena nchito zomwe basebeza ni chifuniro cha mulungu weda uyu muntu akana kupyanga pamene musonganirana don't think kukana kupyanga pamene musonganirana sasa roba ufumu wa kumwamba na kukana kwake kupyanga kucha teyo mwe muroba ufumu wa kumwamba ingati zina lake ndololebedwa muzamuona na eve murobera pamozi so kisakuwa ababezokana kupyanga mchecha akamba wate bagamba olobezokana tiroba dose tiye nitigeni uyu senzo olekama kontribuyira ku church uyu asipeza kuwajifuna kama kutoa iwe nenzokula tipoli ezopere tiroba dose ufumu wa kumwamba si chito lomwe ingesa kuroba ufumu wa kumwamba ni kufuna kwa mule indu sati kama kuti muntu we akana mao sikufuna kwake kukana mao ni Yesu ama kama kuti iwe ukuno unalikira paroti lero hoto ni pamono ponguza tu hoto ni kuyamba kutama connection uona mwata ma connection kasa hapana watu yao wamenesi wapo nikakuka uteki tiyepe uona manje kuti kazi ya chirengeza usaro wafu mwogoma ni kufuna kwa Mungu. Amen. Nimerenga mapesi ya mtu uzile kuti roho kumwa kumwamba stifuniro chako wena bwana tutakuwauza hizo msili kuziwani tete nimerenga kumia baraka Baraka chapter 33 not chapter 33. Yes, let's read the book of Exodus, not Malachi. Exodus chapter 19. Chapter 33 verse 19. Exodus chapter 33 verse 19. The Bible reads, in the Old Testament, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. Verse 19. Ni mulungu akaba nikupepera kwanu sikunga nichinje ine kuti mulungu wanga talira the whole day mungenesenu umufumu wa kumwamba iyayi akaba kuti nizamba chifundo kuli uyo wamwe nizafuna kuperera chifundo and then nizayuma mtima kuli uyo wamwe nizafuna kuyumira mtima nupirumuza uyo wamene nifuna kupirumuza ni
kushoka uyo omweni kuna kushoka mupusa sanga chinje ichi not even a single day yomwe anga chinje plani ya mulungu analenga muntu kuti uni mpulumusa kamba kakuchita zomene mupusa safuna akamauniza kupembera dangerous prayer and then apembera fire by fire suru za roho niposa ingati mulungu anakulengera tulo ufumu wa kumwamba pada wa mulungu kankale pano petiralikira bena bali kumanyumba balikale bena bali mumababa kumwamuba bena bali mumaroho bakosobera ingati bali na mbewu ya chitumuso mitima zao ufumu wa kumwamba waita bwanji waruba. Amen. Ufumu wa kumwamba weve waruba. Bati ngatuvara tai na chaketi pino smart uliku church leo polisi pesa university pena watch down pena muzao peshe kapena mu apostle pena mu Anglican kiambiri ungasakeko yaliyose ya ufu ukamba kuti na opera kuno die kwatu ni macherera ni mapianga ni makoropa ni maikakobra ni mapereka ni maita zose za pili ingani zina lako buku lako ulipe suro wa ufumu wa kumwamba so mulungu amberera chifundo iye omwe afuna kutamu mbelere chifundo tipanso apurumusa iye omwe afuna kupurumusa iye omwe safuna kupurumusa ashoka. Amen. Mark chapter 1 verse yake wale kufika 3 verse 1 ikaba the pattern of the word of the Lord to Israel by Mara beba tenga chakumi simama ya bila kuvereka verse because mama yopa pamene mara kana rukamba kuti mara kana tumiwa kutauze bana bandani wa Israeli anatumiwa kuti auze bana wa Israeli rebe wanazi kapamaro yo karawana wa Israeli sema wa Israeli by faith so tulikopeleka chakumi weka kuja mara kai wakati nilika kuja baraka itiambia pa chapter 1 verse 1 ya ikulika chito jumpa chapa weleke chapter 3 verse 8 kuteni huko usabeleka ikamba kutilisha emani rob God welenga verse 1 ya chapter 1 uvele vela ni kwese akamba kuti the pattern of the word of the Lord to Israel by man ukamba chani baraka itisakira abantu bebalo bafumu wa kumwamba kapena wewe unazonda unakonda pena wabasonda na wabele ukonda kuti walo ufumu wa kumwamba verse yake ya 2 ikamba kuti I have loved you say the Lord yet he said where did has thou loved us was not Esau Jacob's brother naye malaka ikasa na ikwina kani abanyamata wanali kumenya na umwana mwayigira mwayiona kani ilia hadi pasa kisanzu I have loved you say the Lord yet he said where he has thou loved us was not Esau Jacob's brother say the Lord yet I loved Jacob kweli Mungu ndimo mnabalenga bose mwabaika mumaraka wai mulinaga paturu raso akamba ni pastor Simani wena konda ndiye wena konda wena zonda na mzonda so chapa yet I loved Jacob and I hated Esau analenga Esau ndani analenga Jacob ndani analenga babiri abaika mu
abafana nekukonda kulenganiso pati wozaenda kumulirwe chikondi changa chikupereka kumoto iwe chikondi changa chikupereka kuparadise kulibe mukana kuti notine mulungu lero sungakane katika kuuza so kama bati mpusa wafanywana ikira utenga waso kazi ndiye mukana kwa menogo so kulibe waya polisi mukana even Esau kupuliza birthright yake sana kane anapochingia sana supu supu ana walipokunja huko wetija isa birthright yao na chani na makombili kujaji kwa kuliponi sumpe perra kwa bikwati nienda kwa seo group ile nikuwa upatiri wa nizakota nienda kwa chechu kwewa pepe la bikwati ukuliza birthright na soup ya beans ya mbuzi ndiko pino ni nyama soup ya beans anamwa Esau chongera kumfana wake Jacob kansa zingulisa bena ngomanga kujazi romwazi ndiwe kaporo mulungu zukuru goenda na mendo kuru goenda na moto na mfunza wina kwa so ikatwenda na moto kwa zukuru goenda na mendo baya ngomba bila moto kwa masia mendo si utumeenda nayo mendo yako ndio moto kwa mbele na akabani silika babeo kama ni kama you need to drive that guy as you are driving your legs are always with you. That's why ni mapenzi kani ina ndio nikira na mendo yangu nina kuliko waanzia mendo yake ni kama kani osauka kaporo wa Mungu sababu kwa kana osauka na tindine ole mbe iwe ndio osauka ngakambele kuseuka nienze na kula korona majimaji na tunashitampina korona ya mene ndiye manda yako suwa na ukuchinya za birthright na ufumu wa umma ni wadana wanakukulifu kuza afiti ni wanamkosa kosa zika manja pamozi kufitinga mkusa na tu opposite of John chapter 10 where afiti na mkosa ni ndani the good shepherd Yesu so ina ndio kupusa si tu afiti na mkosa na kama uteye ni fiti na mkosa na ile zilifiti so wazifitinga na spiritual zebe zifitinga na material wateka material things ona mairo kulimtima suza uka upema usachita bwanji na material yako Kristi zinasie wana pazuba msokole na tukakambapo nosuna muono ujanali na kutini role hiyo nikaona brother sibuti nikoimba kuno wanamukanira wanamuza ta waliko walalikira yebo kuno chita subere ngapa so ye Mungu wacho mapotuwa kukambapo kuti Jacob I loved, Esau I hated. Anawalenga ni ndani ni mulungu. Anaweka mbimba mama yao ni ndani ni mulungu. Wao kuzonda Esau makonda Jacob akaba uli kufuna kwambi. Konde vichinja umulungu si vichinja umulungu. Whether konde Jacob azonde Esau ni mulungu. Whether wakonde wose wawili ni mulungu. Whether wose walira washoke ni mulungu. So kana kwako mama mulungu. Sikuchose mulungu kwa upande. Kane pande utenga mwana uliko ndamaniki. Lekani nizambikisha kata wao mulungu ya. Diwe jabe spek ya dust. Yako tikusoma kwako so. Uona mulungu wakuti kazabu tika na kupamono. Amen. Kuli bantu banalengewa kuti baenda kumoto na bantu banalengewa kuti waloba paradise. Jema uyo mwenye process siku yale. That's why muona Mungu achoka potu wakamba kuti wena konda na konda, wena zonda na zonda. Atipasa na example yoka bantu babana babiri wakasiana kubadwa madezi tika kama uta maybe kusia na madezi ndiye kunalengeza matwinzi nakonda kwa mozi na usoni. Amen. Tibereke John chapter 15. John 15 verse 16.
isomero yetu hapa. John 15 verse 16. Tose kaiona ati. Sorry. Stima italiza out of call. People of Grace Ministries. Kwera kisogoro ingeri manja. Say, Lord Jesus. Chokera lero. Nasi akachasu. Chokera lero. Number 1 unaisia. Nikonka ino mulungu. Kosi. Kwazi. Nikolai. Atom harvest. 4 cousins. Nasia. Nipuna kukukonkani. Heri njepe ona mulungu manja sekera kumbali. Yes! Mwana wanga apwera. Eza nifuta mwana huyu. 20 years ambo kumwa. Lero asia gachasu mfani. Watembea ukatini. Kongereza wapusa pewa kamba. Lord Jesus. Lord Jesus. Nasia muwa. Nasia muwa. Tembea ukapana mlembe ni mpuku. Mwakule baso mpuku. Nayo mpuku yewa lemba na pen. Black pen. Kwe. Emmanuel P. Siwanda. Tembea ukamfana. Ezati kutisa. Iwe. Ningozi. Jeri kuncha huku. Ingati mwone mwonga. Beti makambapa unipopoza. Wane wa muru stima resa kupei ma visit kuchechi kwina. Nukuyenda wakarako mpechi so. Hene ndipe uza unaita autakola ika. Bora se mkalipe kurandira Yesu mkarangati mpurumusi wanu imirirani. Mwayimirira. Waku pempereza ni pempero yonene. Bahati kwa seni yanga ni yako. Hii verse wa Mubelenga hii. John chapter 15 verse 16. You have not chosen me. Last time tunayolenga verse ya Luke chapter 10 kwenda nayo 20 kwea kama kuti kulipe wamenasi batatu ali kumwamba ndine ne nani kwenda kama kuti kulipe wamenani siba ine na tate cha tiziba na babiri. Heri nabo bangono mbere ni mafuna kusekura akoche kuti banizibe. Question yanga ni yakuti. Hii verse ikisawa wakilipani. Wama Mubelenga. You have not chosen me, but I chosen you. But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. That whosoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Efe diana tisaka efe. Noti wenye taimini na so kwa netieti karena meeting. A meeting ni yakuti tieti msaki wewe. Kamusanga wewe mpustizapi zaro wavumwa humwa bali kusanga kintu cyabene simuzima sisi ndio kusabana buri ili wewe pamozi na mapuza wao kuja kubira usake Mungu karanga mpumuzi wao sisi dosa wao ni kamba so akaba ni simu na ni sanke ine sanka akakusaka akakuita na jepe wa muzo kasi kuliko basi chini mwanga pofu si maona chisanzo chilibali brand betemeas senso ona bati anvera bantu wapikaje kurukutu imwe bantu chikuru chomwe imvera ichi kichani ndio bantu wakamba kuti ni Yesu omwe ali kupita wa Nazareth. Bride betemeasi pomwela na msebula maso anakamba bwanji
Ndana kumbuka mwe anakambira paidi kutemea saka sebuka maso. Anakamba bwanji? Naona. Anakamba ninaona akalipe usaburi wa maso. Why? Seso. Ndiwe ukoni sapanji kukamba tinaona ukaribu. Who's the opposite? Sange panji mtu wamene suona suri kuziba ero kwa tina emirira kuro kuzogoro Yesu na musaka umuziba iya anisaka chapo rose kuziba tisaka kumara kuzogoro kumene iyo pera kuzogoro sange Yesu ndi kupikisano wa ujabata fast ndiri kuzogoro mpusa nkura kumusaka iwe Sanki, the person pin code. Yesu. Dinde kaporo one. Napwela. Momo nasia. Nawe mkruwari zungu. Waitika munga maziwa kutirelo kwa sanga ngoma ni 20. Pikani kwa ni fresh, sugar ipakeko. Isarule maningi. Rembani kwa ni kwasi hapo. Kepe uo na maji. Pauleta makontena. Wewe tila umadramu zote kama wale roni wa sweet wa iwe mairo wezo kamba kuti na usia na kuzakani Yesu umewa nebali lero nyepe marasa makwazi zo ni wa sweet ni chibwantu theni wakupera suwa kuti mairo na msia wale roni kwa pino simu wale chibwantu time kuru kuzama nisa watu kumwa chibwantu negari ni muye kocha Tongereza kuwama kwa vile kucha kupala vya mazuro wama kuranga na munga mkwasi wakukosuka Veni wakamba kati chimfana chamu waichi Tezi mairo chizo wakamba kuti jatembeluka Chichose ni poni Wakuchosa Ika tulipema iwaenderatu manji mchoni Bana wa mulungu Lipe mwana wa mulungu anayambirira kusaka chintu cha menezasi. Wana kutini kuitane ni kusogoro pano nikambe kuti example chapo. Kwena ni kusogoro. Yaro mkafika pano kuti kusogoro. Nikambe kuti saka. Question yako izakara yapo. Ni kuitane cha kusogoro kwena kusogoro. Ero ni kuza tisanka. Question yako izakara ya bwana. Ni hapa ni question. Sanka. Songole, wadi internet ni pele kusogoro ni sanka. Cheni sanka ni chani. Aiwe wasani kumoza hivyo iwe ni kusanka chapo. Kusanka wende ukari. Bandi sanka chani kaini. Kufikia kuuze kutipani foni. Na pumu sangapu heri ndiye pauza kama afoni iliko pido pumu mungatenge chapa ya puzi foni ilikuwa situmira kwa watu pumu isitu bati kukuza nyama kutisaka awa wazatu waitaniwa Gerani kusogoro msanke Yesu heri wafika kusogoro Yesu wetisaka ni uti ulipewa mwe mafunza funzo hiyo uzi wajabati miyamanja kambaroti Jesus from today I'm your child ndio ungauze watate wako kutatate wapezake mtara wale baroti kauze watate wako sio mazima uyaone kama mtara unayo ili machi nako Enjiy na muntu wamenana ni bara suzi wawe anaumba enu wafika chako hamdara ndifuna nikale mwana wangu kwa sababu kuchokera kuti because wakaenda component wala tenga mwana ni uti ndio waenda component tatu basi niko kama mwana ndifuna zikasunga na gakonda then wasaina mapepo wasaina wakupasa clearance ya mwana then mwana watenga
waende naye kunyumba, waenda kumusamalira mwana. Si mwana mapwera ibirira kusogoro karani tuone hapa kapanganira hivi. Uyaoneka mfupi sana kaleta nje wa kwino. Nikuna moyo wa ndevu za mbili. Nikuna mkale watate. Mwana zange watate. Yeye ichitika. Bantu bayimire na position yo sangatatu. Mulungu Yesu. Ine nifuna nikare mwana wangu. Baliko nizakubaza ni pesi. Beya nauza. Musakoreje tereka John chapter 6 verse 44. Verse 44, John chapter 6. Nobody can come to me except the Father which has sent me. Draw him, and I will raise him up at the last day. Nobody can come to me. Yesu auza watu kulipe anga pere kuli aziwa ndi kulibanga pere kuli ne because kulipe aziwa rojo operera kuli kufikira natakuuza rojo operera kuli ne kuti mwana ukabereka malemba so yakamba so ukabereka malemba so yakamba so ndipo wewe za Afrika kwa ine Vedo kutamba na community ngone pali posa mtatamanga yende kwa tate pali posa mtatamanga yende kwa tatu kutamba ngira kuti road wiziba science road. It is written, prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that has heard and has learned of the Father cometh unto me. Zonse zomwe aneneri adapuzisa bonse vakapora Mulungu adapuzisa ukazimvera ndipo mwokwalisa kupwera kwayi wibona roti yoenda kuli Mulungu. That's why akamba kuti kulimbe muntu angapwere kulimbe. Yesu tuona bambiri bali muroti bapwera kuli mwakamba kuti ayi sewapwera kulinda kuli kwe baenda wapwera kuline amampa malemba chomwe yakamba ukamba malemba chomwe yakamba waisi baroti yomwe yenda kuti yomwe yenda kwa Mulungu. Amen. Amen. Lega tamage mwatsadani tietu verenge Revelation 17 Revelation 17 verse 8. The beast thou showest was, and it is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is. Nikinyama hivi nikarangana abantu momwe bapeperera uita uona kuti beast inaba tobaliza kujaramu abo umwezi waro mfumo wa kumwa abo bamene mazina awo siana rebewe kuchokera pa chirengetwe basoma kambaga kuti maina yao siali mbuku la moyo. Amen. Mazina yao
wa siku ya leo. Let's go kutenga wanga nali kufanya bali kuoneseni kuti ndetu kuli bantu baenda ku muliro na bantu baenda ku chipulumuso. Exodus 32. Tiamila pa Exodus 25. Tikazaje pa 32. Tisiriza utenga wanga. Exodus 25, starting from verse 1. Mubelenga. And when Moses saw that the people were naked, Exodus 25. Exodus 25. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart. Ye shall take my offering. Old Testament chidabwisa kupeza mulungu akwamba kuti nifuna bebaza nipasa kuchokera pansi pa mtima wao. Old Testament change pesa mulungu akwamba bawote chidabwisa but nifuna nikuunikire chinachitika ukaverenga kumbuyo kwa Exodus upeza kuti time yomwe Moses atukuombacho sabana ba Israeli mu Egypto anagamba kuti ine nisitabalingai nina chipipi fora olifumu sizagamba pino agamba kuti ende na chipipi chako kuyenda ukanichosereva ndipo mwe anaenda mulungu anapata nzemu wana wa Israeli womwe banali kuchoka muziko la Egypt kuti bafana muchoka muziko la Egypt nimuna mukongole gold, silver, ivory, diamond, kongorani pomwe muli kukongola mubauza abantu zabweza tikabwerera manyamaji ni mulungu nakamba nasituki nakamba tilizaifira ndiye chimaliziro cha utenga wa siku yale kongorani wafana kongorani wana wa Israeli wanaenda kongola kwa Egyptians wana kongola gold, silver, diamond, ivory, vambili Deni mulungu abakongolesa ababana yeti ansi bakuta ababana sibaza chitabwana sibaza pesa why sibaza pesa because sibaza perera mu Egypt 40 so ifero kongola ipo bakaenda kugendera tuna why mulungu auza wana ba Israeli kuti bakongola why mulungu auza wana ba Israeli kuti bakongole God kwa Egyptians ero waende nayo sibaza pesa anza ndiyo mwini kuno yamba Mubelenga batafika mu wilderness manje na gold yabene na silver yabene na diamond yabene and the Lord spake unto Moses saying, Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, ye shall take my offering. Okay, ufuna offering ya bwanji mulungu pesa yake ya tu, and this is the offering which ye shall take of them. Nizi zamena nifuna utenge kuli bebe gold and silver and brass and blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and ram's skin, dyed red, and badgers, skins, and sheep's wool, oil of the light, spices for anointing oil, and for sweet incense, onyx stones, and stones of biscuit in the ephod, and in the breastplate, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
waiona reason why anauza vana va Israeli mukalibe kushoka muzingo yaveni kongorani vafana kongorani vakongora kasi afuna kuvisevenzesa ivi vintu kupanga sanctuary mu wilderness tembo mwe anapanga covenant box. Mu covenant box munali vintu va poto ya God yenze na mani upeza dodo upeza vosi anasiana vote vezopangiwa na chani na God. Kasi Mulungu anali kuziva poza vana tukongorani mpwerese kuno kasi afuna kuvisevenzesa mgani but taona secret ya iliko manje akamba kuti wesapu na kupasa satenge we hakuna kupasa utenge ukatenga unimangire sanctuary uikemo vintu mashupredi machani bonze uniikireo usatenge kuli muntu wesapu na kunipasa kutokera pasi pa mtima pake iwe ni ku Old Testament kuno kulira kuro akaba kuti nipunisa za msogoro hapa bali uyo wesa hakuna kupasa kutokera pasi pa mtima pake. Moses na papa na usatenge wewe pasa kutokera pasi pa mtima pake tenga unimangire sanctuary zera vinachitika maji. According to all that I should be after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Kuli pattern ili kuno kumwamba Moses niza kuonesa nikakuonesa upange exactly pasi ya kupangile sanctuary. And they shall make an ark of shittim wood 2 cubits and a half shall be the length of the oak. Wanamuza mupangira sanctuary. So tazima wai Mulungu anauza wana wa Israeli kutenga katundu yaveni pomwe yazi watisiwa kwerera itengeni kwerema yo wilderness nifuna nipange kachisi yomwe nipanga ndiye mutunzi wa chintu chomwe chisakupulumsani. Tinapuzira tabernacle series kumbuyo tinata conclude kuti tabernacle series is equals to the body of what? Jesus Christ. That's why akamba kuti wesafu na kunipasa willingly msatenge we hakuna kunipasa willingly utenge ndiye peona kutira muroba ife disqualify tieti jumbe maitende kule Exodus 33 uone wanakana kupasa Mulungu God pa chapter 25 kuti wanaenda upasa ndani Mulungu ni wachikulu 33 Exodus 32 Exodus 32 yes tafika hapo tell me number 1 but chapter 25 akamba kuti ni person willingly and then venango manakana God yanga ose Mulungu kuti yanga sini kufa sauka iyi God ya si upani yanga then Mulungu akamba Moses kusema forcing wewe kana kulipasa wasi. And when the people saw that Moses delayed, tell ya Bwana Moses anapanga sanctuary. Wena go na God yao, wena go na pasa Mulungu. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, up, make us gods, which shall go before us. For us, for this Moses, for us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we ought not what is become of him. Stisi wa Moses chamuti ya kurupiri kwa yenga. Aroni, nyamunga perakuno, tipangire Mulungu wina, iwe. Kuna pangisa Mulungu wina, kodimwa iwa ana chapter 25.
kuti mulungu akuuza ndipasani goti ndifuna kuti mundipangire sanctuary kuti ndisikala pakati kanu. Muitana bwanji Aaroni kuti akupangireni mulungu wina. Ndakaya kuti Moses achedwe kumpiriko lwaenda. Tindera pamoja ati tione goti kwainaenda yao. Aaroni anapanga mulungu watano. Anapomera kupanga mulungu. Verse 2. And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in thine ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. Iwe ndiye God yetakana kupasa mulungu. Ukuna kupasa kupangire mulungu kama kuti wanampasa. Verse 3. And all the people break off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron. Koti uona kuti kuli vanhu vanakana kupasa mulungu God kuti apange sanctuary zingana pakati pavo. Vanakwanisa kupanga kupasa Aaroni kuti avapangire chimulungu chabozi. Nichifuniro cha mulungu. Verse 4. And he received them at their hand and fashioned it with a carving tool, after he had made it a molten calf. Anawapangira ching'ombe. Izi zonse zichitika kama kuti Moses achita bwanji achedwa kuseruka kulupiri kwamwaenda. Tiye timbele isiri za utenga vana va mulungu. Mungu alipasa mafutu anu kuti tiendere pamodzi tiite konkurudi. And they said, these be thy gods, O Israel, which brought thee out of the land of Egypt. Namba kusekerera. Aaron atatikrea. Bana wa Israeli, mulungu wanu yakutosana muziko na Egypt. Wasonda ching'ombe. Ching'ombe chomwe vapanga na God. Si God yomwetakana kupasa mulungu iyi. Yapasa Satana kuno. Chinachitika njani. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Which Lord? Ching'ombe. And asangalala the following day. Kama kujumba Hosana. Gechi mulungu chake chakuchoza mzigo na Egypto. Akuchozana mzigo na Egypto kwa timu ibara ni Mose tilipene Egypto. Kaya mountain komaenda teo. Wana wa mulungu ni kuna upunza jana siku ya leo. Prometi kumbuka. Moses is equals to who? Jesus Christ. Ati. Very good. Moses achanjwa kurupiri. Tipangira ching'ombe chimulungu tembe kuchipembeza pambele yao. Tokole uteka wasiku ya lero nasiriza. Bali na zamana zidosa pulopito uteka